Hürmetli Şeyh Mirza, فضيلة الإمام Қазақстанға тағы келгеніңізге үлкен құрметпен сізді құттықтаймын. بالتوفيق والنجاح. Университетінде мен болдым. أنا سبق لي أن زرت الجامع الأزهر Ол кезде Шейх Тантауидің кезінде في عهد الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله біз келістік. واتفقنا Содан бері қазақтың 1000 баласы оқып шықты. توصلنا إلى اتفاق ومنذ ذلك الوقت يعني أكثر من 1000 قزاقي تلقى تعليمه هناك Әлде де соның жалғастырамыз деп ونحن سنواصل هذا المشوار إن شاء الله. өте қуаныштымын сізді көргенде. أنا سعيد جدا برؤيتكم. 30 жыл ел басқарып 19 жылы осы мешіттің іргетасын қаладым. أنتم تعرفون أنا ترأست هذا البلاد لمدة 30 عاما وفي عام 2019 قبل أن أتخلى عن هذا المنصب بيوم أنا وضعت حجر زاوية هذا المسجد Халық қолдады. وتلقى هذا القرار دعما من الشعب. Мемлекеттен бір тиын алмай салдым. Yani- Ойлаймын бұл тек қана біздің қазақтардың мұсылмандар емес, дүние жүзінің мұсылмандары қуанатын нәрсе. Қош келдіңіз. مرحبا بكم. Мен сізге шын жүрегімнен зор денсаулық табыс тілеймін. أنا من صميم قلبي أتمنى لكم وفور السعادة. أنا في منتهى السعادة أن أشرف برؤية قامة الرئيس Жоғары мәртебелі менді өте ризамын, қуаныштымын сізбен көріскеніме. Мен сізбен үшінші рет кездесіп отырмын сізбен. منها مرتان كانت مع شيخنا رحمه الله الشيخ طنطاوي والدكتور زكلوق أيضا. Алдыңғы екі сапарда, яғни бірінші Шейх Тантауи кісілерінде, екіншіден вақыф министр марқұм болып кеткен Махмуд Зұқтеген. طبعا نحن لأول مرة نرى يعني هذه التحفة المعمارية الراقية جدا. Ал енді осы сол сапарға келетін болсақ, тұңғыш рет осындай біз керемет لم үлгідегі نرى لها مثيلا لا في عالمنا العربي ولا العالم мешітті الإسلامي. көріп отырмыз және осы біздің араб ислам әлемінде оған теңдесі жоқ. لا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره ويمد في أجله إن شاء الله ويبني يعني الكثير من هذه الصروح التي فعلا هي تخدم الله سبحانه وتعالى وتخدم عباده وتخدم أنبياءه ورسله. Сондықтан мен сізге шын жүректен ұзақ ғұмыр тілеймін және сауап болсын молынан және осындай сіздің бастаңызбен әлі де көптеген осындай ғимараттар